Los Angeles Amerika. Napa sebab mun karo ngangkui kompor alat tu tak kita bisa tober aja pada ban Amerika ni. Mun karo ngangkui korek tak bisa. Tapi carana Allah ni kam ancur. Beda remah. Ibri ilak palak tahun. Ilak palak tahun. Apa nyaman ni? Hah? Palak tahun. Abuh maksar andi ngempian kiai. Iyo be di gule pengalan bulan lak palak tahun payo be pada palak tahun ni kok. Tak bisa mecel mun tepani. Maksudnya tak bisa ngakan mun tepani anu ni kan. Itu pani kesak ki kaya pon. Pak apa sih keluar hadirin. Apurung ben angin nak. Salos Angeles Amerika ni kegemet ada sekali. Mun la kadung bi Allah bareng namangkan aku leben ajunan. Sampai makin jambu doa, jambu minta ke Allah. Karena doa kau leben ajunan ni kalau teman tak terima, pasti terima. Entah itu langsung diberikan sekarang, entah itu diganti dengan yang lain, atau ditunggukan sampai waktunya kau leben ajunan siap nerima penapas ibrengki Allah. Sejelas Allah tidak pernah la yuhliful mi'at, tak tuman lopo dari cencina. Ben Allah cenci, ud'uni astajib lakum, minta ke kapi bingkok bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء كربة قولا جukan guru anjunan sekesempatan makin hadir di tempat ajunan semulja Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Husain Al-Hinduan, Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Usman bin Alwi Al-Qadri, sedari Om Pensampang Kiai Haji Hasan Kelompang Karangnangkah, Kiai Haji Muhammad Hilal Baihaqi, sedari Pondok Pesantren Al-Hajariyah Basokah, ben seteja para kiai, seteja para guru, nyuun sapora tak bisa nyeputung situng, sahibud dakwah wa sahibul manzil, Kiai Haji Muhammad Mawardi, pengasuh PTK Al-Ibrahimi beserta jajaran keluarga, ben seteja para rabu, para undangan laki atau bebini dek seteja ajunan beten kaula amul jaaki. Operator ebas patade ebas ihu patade efek ihu patade ebas nyuun patade ebas ke orangnya boleh cik. Saya ini kan treble tambah cek amunya ilmuku wagi puru hula. Sepertama tore kaula ben ajunan amuci ben asyukur ke Allah. Kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong alengki dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, muka-muka tak karwa apolong itunya sampai ke akhirat manter kaula ben ajunan pakuna apolong kalaben para kiai dalam keadaan kenging ridho ipun Allah.
Salawat ben salam ngiring ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam ka dinto muka-muka tetilen jalan kaula ben ajunan sehadir saat mangken epek tabi Nabi Muhammad kalaben syafaat. Kalaben syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapan saapoi neraka manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, Isra wal Mi'raj kak dinto terjadi hitung tahun. Setahun nikah dikenal dengan sebutan Amul Hazn. Panapa Amul Hazn? Amul Hazn kak dinto tahun sekanjing Nabi ni kecek sedih na bekto kak dinto. Apa napa mi sekak dinto hadirin? Karena tahun kak dinto kanjing Nabi tinggal kalaben dua orang secek kecintaan sareng ajunan Gusti Kanjing Nabi. Sepertama Nabi Muhammad tinggal wafat maca diing se asmana Abu Thalib. Abu Thalib kak dinto maca ding Gusti Kanjing Nabi ring Sayyidina Ali. Tapi pun ulama Abu Thalib kak dinto tidak tercatat masuk Islam. Tapi Abu Thalib kak dinto selalu apento perjuang na Gusti Kanjing Nabi. Kanjing Nabi ini ke maca ding 12 cuman catat masuk Islam kak dinto dua situng Sayyidina Abbas, nomor 2 Sayyidina Hamzah. Dua ini saya tercatat masuk Islam, selain tercatat tidak masuk Islam. Cuman Abu Thalib kak dinto meskipun tak masuk Islam, kak dinto abento perjuang na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wafatah Abu Thalib kak dinto ngurangi kekuatan semelindungi Nabi Muhammad dari sebelum-sebelumah. Nomor 2, selain Nabi Muhammad tinggal wafat sareng Sayyidina Abu Thalib, otabe sareng paman nah Abu Thalib, Nabi Muhammad kak dinto tinggal wafat sareng rajinah se asmana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Mangkana Kanjeng Nabi nika ibekto kak dinto terkenal kalaben sosasi luar biasa. Kita usah Nabi Muhammad ajunan doi munitina mati bini kan sosa dengki kak. Kula sampai teman tekepok ben situng orang laki mati bini nah. Bi kula tanya aki, dak remah kak rasa namun bini mati ni kah? Pah jawab kah kula. Dan kula ni kata teman itina mati embu. Pah makin kula itina mati bini. Mati embu ni kah susah kengki melasan itina mati bini. Mun bini si mati ni kah alam rasana atekap. Bi kula tanya aki, makin lah bini boleh. Aki ya kau. Tanya aki bi kula, abu kala na makin ki. Kila lo atekop. Alam. Jadi mo ni tinamati bini alam atekop. Aning abini. Abini. Kijak lain, mundeng laki lo ba, deben menempuk ni ka, karena saya pekade ni ke perasaan. Mun kadung kocak estong, ku make saya minta marin tak kira gelem, thank you bu. Udah iya nih. Bemunni bini ni ungguan kak. Mun ngojak tak laki aku. Maki saya laki mati tak kira gelem. Keng muntang kancari mi pasti bini mati tak bini ya boleh. Cak si bini odi abini boleh. Oke. Tepak. Oh tepak. Leres ya kok. Binin siapa sih ngocak deh kak? Ada pola laki nampu buntil punan deng bini. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi gempang buk, neng laki ni kementro tak abinia boleh gempang. Ika boleh acara lagi. Ika boleh acara lagi. Bikule ke boleh acara na laki nampian letak abini boleh ki. Deki ampian bikule juga ni beri nama lamalan mentro abinia boleh si bini letak ngamuk tu. Lekan pada kau tu beri. Lakar de iya reng bini aja. Napa? Beri sama banyak pese. Justru reng laki sabi ni boleh ni mun banyak pese na bu. Reng laki ni mun melarat tak kira ala pola. Oh dah iya. Ya cuan koncong enggak. Aja salah pese na banyak tak kira abi ni boleh.
Putu pak kare ngapa dina dia. Are, bi gole go belum dan mun selake le tak abini gole. Ama laki mari niki. Kanca kula re buk, kek laki anni. Mun ero maring laki ni kala e pekenyang, luar make ibri deuren tak kira deur. Bener gak? Mireng gembian. Ngiding nggih. Dadi reng laki ni kemun eroma la e pekenyang, luar make ibri deuren tak kira deur. Thank you kak. Haji ya buk. Iya akan dena, pucak akan dena se gula. Ngki mun nase ego. Ila pada akan deuren. Aba ongguan ya lahu lebangal. Mun umpian lopot kan tegula nikah, mun bi sampean lai pekenyang pahi luar ki ngakan pole, entari gula ka bengkalan tapok colok gula. Korten genten. Tak kira buk orang sing akan ni mun lapar, mun kenyang haram tak kira ngakan. Bener gak? Aji ya buk. Bemun eroma la kenyang mi pagi ngakan keluar tak bis eroma kok gereng, eroma ngan merongki, keng kenyang. Luar make yang kayak kok sapi tak kira ada kak. Cek kenyang. Keng mun eroma parang korang. Mun eroma palapar. Dapat keluar jore seharian, Bu. Bener. Mangkana gula matoro kanca gula nih kesengak cek pas sampai minta buk angka aki. Nah se tepak kering dina di jamun. Apa gula kan nase nih kak. Masa laki paman ngoman peh jawab leku leso. Bari mare kok. Cak gila. Grup nembian je. Betul ya kok. Ada mah. Iya cak pak orang. Pokok merengakan pengakan boleh. Merengakan pengakan. Oh ya dina. Nyari boleh kak. Ngaku pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi punten aslinya tergantung kad bakat ta orang ni. Mun tak bakat kak make sohya tak bisa bini boleh. Oke, mun lagadung niat makilo di andi cok ngicok bisa. Makanya tu aki menter tetireng laki kus bagus kapir. Lembian mi amin tetapi mun bini dua nya ku tak bagus bini. Cek bagus. Cek dengan nikah ning bini mereka mentenya ki masalah nikah wahlop anu Kak mentenya ki ibu-ibu reng laki abini pole nikah paring izin sareng Allah. Yo laki dalam syariat. Setuju napa tak setuju? Nyampir setuju. Korbani laki kula. Dadi ro laki naureng begembeding tibi ro jali gule. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon kula di kancah. Kula ke ngacerita ki kampian ki. Kula ada maksud kenapa kula ke ngacerita. Kula lambek ketika acara menikah kita andi mobil. Nika kula lambek nyalter. Jadi mun acara kesan nyewa beda tukang mobil andi mobil nika saya efektivitas kula pengajian ka Mekasen dimin. Ke Sumeneb kita ada pak pengajian Mekasen Sampang nika biasa ikibah. Lalu supir kula ni abini dua. Kapan abid bini senguda ni kapahit telak. Teti bini setua ring Bengkalan. Pas abini po ring Mekasen. Tapi saya abini Mekasen ni kalakar sebelum ikiba ke pengajian bi kula. Teti ketika bi kula ikiba ni kalakar lai telak bini senguda. Acara eta ka kula bi kula pa tanya aki. Mak senguda saya telak. Deur macarita na ka. Pahi jawab anu tan. Bini kula setua ni kecek penterai. Pinter deur makasih cang kula. Kula itu mau sa abini dua ni ke bini setua. Bini setua ni kalau ngamuk, ya lo ngamuk, ya lo sedih, lo pegel, torot. Pulang lagi torot aman cang kula. Akhirnya bagi dua kula. Teluari kula Bengkalan, teluari kula nginep Mekasan. Le kula kapan mang kata ke Mekasan ni?
Kapan bejana kemekasan, kapan bejana mangkata. Angkup mangkata makin kemekasan terkon bini sing udah. Bi setuan ni kule cak saking ada dan ibang kanan pah itu eri gelu eko. Cak kita ndak pah itu lengaki tadi. Deeran. Ada bak kemekasan gula maki ibri ija mucap becak tak menti eko. Pen mangkata kemekasan. Elah hati ni gula. Bini gula sing udah bang ucap mungkin teratedung tiga lah teretan betul mereka tu. Ongguan ni kau ongguan ni kau. Kula bini yang baik-baik. Mangkana bukan kedit lapah tulang lagi nani kalau je. Nase pula kan nase. Jadi ni kaki ngajar tak. Nika. Ijampian minta malam-malam gitu buru. Muni beri malam-malam lain tak kira mati. Keng muni beri malam-malam ni kesampian. InsyaAllah bengal taruan gula. Pon, mantir pada selamat saus saja. Amin. Mantir pada teka hajat kapi. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Tadi Isra wal Mi'raj. Kak dinto terjadi esitung zaman sezaman nek sebut kalaban amul hazan. Sehingga cepon ulama salah situng tocuna kanjing Nabi di Isra Mi'raj kan kak dinto untuk nambai atena Gusti kanjing Nabi. Si dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan ruwet. Artinya apa? Kau leben ajunan makin mun bingung, mun ruwet, mun susah. Ni kata dek boleh tambah na kecuali abeli da Allah Subhanahu. Buktena Nabi Muhammad ketika ibriin musibah sareng Allah. Nabi Muhammad ketika dalam keadaan susah, maka salah situng cara nang menghibur Nabi Muhammad cepon ulama. Nabi Muhammad yangka di Allah Subhanahu wa taala pangadep dan ajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kau leben ajunan samangken ketika andi masalah ketika andi musibah mak le ate kak dinto tenang cepon ulama tidak boleh jalan sepaling saya kecuali kalaban cara apa banyak zikir dan ajunan Allah Subhanahu. Maka Nabi Allah mencobakin Al-Qur'an ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Enga kalaban adzikir da Allah maka zikir ke Allah gak dinto bakal atetiaki ate kau leben ajunan tenang. Ajunan sebiasa adzikir kalaban Ratibul Haddad kala lil Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad pentingaki ben sampean ketika lembek sampean kita toman adzikir Ratibul Haddad lain rasana ke ate ni kakak. Ate ahli zikir ben ate selalu adzikir ni kata pada hadirin. Mangkana makin ni ke orang banyak ruwet apa-apa. Makin ni ke orang sebanyak ni ke benih zikir. Ketika beda apa kula ben sampean makin ni kecurhat. Engki kan? Ketika andi masalah curhat lagi. Oleh curhatnya ke dalam Islam. Tapi curhat kau tuka orang setepak kalau berniat kau leben ajunan minta pendapat atau minta pemangki. Benipan beda orang beda orang kerasan. Apa nak boleh pakai sebab rok HP nikah. Kan banyak makin candik penapa mendik musibah langsung ke HP. Dengan hati sedih serta tubuh letih semua derita ku bawa berlari. Tambah aku pak pada nyanyi ini. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah. Lekula benajunan nikah andik senjata sebagai orang iman, sebagai orang muslim. Kenapa andalan kaulah ajunan? Adua minta nyu'on da Allah Subhanahu. Hadirin sampai dibuaki. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ni kesenjataan orang mukmin. Senjata kaulah ajunan sepaling manti ni keadakan doa. Makanya kula ben ajunan napa saus doa tu mereka ada. Doa ni kalau sepaling manti sampai dibuaki ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni ka otak ka ibadah. Ibadah napa saus kaulah ajunan keng mun tak apering doa sampung da Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kaulah ben ajunan ka dinto tak kira sampurna karena panyampurna na ibadah kaulah ben ajunan ka dinto doa da Allah Subhanahu. Ben setiap doa ni ka Allah terima. Makanya kau udah benajunan kat dinto cobakin Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Minta sampean kapi. Ud'u. Minta kaki kapi. Ni dak kasengkok debuna Allah. Astajib lakum. Bikok bekal ibri'ah. Bikok bekal ibri'ah. Minta bikok bekal ibri'ah.
Hadirin, Allah ni kata tu mandola jadi janji. Panapa saya ke debu bi Allah ni kata kira lopot. Allah debu, minta agapi bi kok bakal diberi. Orang kata tu bah debu, ring besokah, bah debu senikah. Jangan siapa kana minta bakal diberi bentuk pasti teka hajat ben minta pasti diberi. Engkau belambak minta soki salah tak soki sampai mati. Kan begitu kadang minta soki salah tak soki lang kerempak. Jadi bini jan soki sajen ruwet, bini sajen banyak sajen tak. Hadirin, doa ni ka pasti terima. Keng cara na Allah ni ka abri ni ka beda telok macam. Situng beda orang minta ni ka bi Allah langsung ibri semakin cukan. Nomor 2, beda orang minta ni ka bi Allah ibri semakin cukan. Tapi saya bagi bini saya pentah. Tapi saya lebih eka puto bi orang saya minta. Ibri barang lain saya minta ni ka saya lebih puto. Saya nomor 3, doa ni ka bi Allah yumhalu. Etang gua ki edan te aki dak kebekto seta epangki imma e paregi budian Nabi Musa saus toman adua ni ke seibri Allah ada te 40 tahun bisa saja doa ni ke ebeki budian otabah doa ni ke Allah e paregi kibudian ia akhirat e kebaikan jaran makne kau leben ajunan selamat sehingga amal sakoni gara-gara doa bi Allah te ebeki mangken edan te aki ebeki ia akhirat sehingga kau leben ajun ia akhirat budian masuk surga gara-gara doa seta ebeki itunya ebeki keselamatan nang akhirat. Pertama, doa ni kai bagi makin cukan. Saya nikah. Kelompok para nabi dan para wali langsung ibagi makin cukan. Apa-apa? Mun kula ben sampean minta langsung ibagi makin cukan. Kula ben sampean ni kamun minta ni ngangkui nafsu. Sepenting mau untung ka abe magi kareng lain macoba tak kira ngurus sampean. Maka Nabi Allah mun itu roti budu besok karya. Kirti mun pian minta ni kalau langsung ibagi makin. Anapa? Ngangkui nafsu. Mun pah pian minta makin ibri makin budu kan besok kan. Babudu contoh empian andi erboy sabe pan etek kurban apa hekeco bi oreng empian pah ngucap sapa ngeco erboy tertumpes sale mati sing ngeco engki kan pabede ngasepeda ani power panyaring tetap berak lah mun pas sampai 26 pian manti pah mangken langsung ibeki mangken hadirin besok kani kedua hari bayi kani katelo apa kan engki mun papan minta langsung ibri apa-apa biar ngakui nafsu soal sepenting mau untung ke abe kau orang lain berbahaya biar tak kira ngurus maka namun wali ban para nabi ban para rasul ni langsung ibri polan mun tuan nabi rasul ban para wali ni kebening ngakui nafsu limaslahatil am untuk kemaslahatan sekelako untuk perjuangan Islam maka wali na Allah ni kalambak manti pangucap ngapur lambak ka mun biar makin pak ngapur aku abo sampean ni ka magkalar-kaler jual tu pebeni umroh jual rokok ya kok tak kira untuk perjuangan Islam makanya makin ada ingat lambak mun lambak ngeber badan apa tak ada elang badan apa tak ada peteng lambak ni keteku sakelan beda makin beda teku sakelan tak ada saya beda terbesar cengkang teku sakelan tak ada bang kimi mantir lambak saya penteni untuk perjuangan Islam benih untuk nafsu maka Nabi Allah paringin mintana benih untuk membahaya kau orang lain tapi untuk nolongi agama Allah maka Nabi Allah langsung paringin makin cukan sani kejaran Allah ni kan maka lambak bisa ngeber peteng teku bak kain tak mate kealingan daun salamber elang kan beda lambak ki kealingan daun salamber pah tak ikat elak beda kan yang tak langkong gula benih king sombong mun se kealingan daun salamber elang ni gula makin ki bisa sabora benih sombong kak endung-endung tomoy nga kealingan daun salamber gula makin ki bisa elang kor daunnya daun gedang jadi mbian dia tak pada janji yuk hah apa apa nih kene mun pungkana ngingguan bah enten kula kayak ngacareta pak apa je mun pungkana kene te kubuana lah samangka sebuana raja enggak napa pungkana kondur labu langker temun oto oto kan kene keng lanceng oto pemulai kada nih aja pemulai kada nih
Tek kupung kan acem, jomi kupung kono juraja deh, buanane. Acem, beringin, kejok pung kodung buanane. Keng mun samang karujak magi bungkannya kini, buana ikam pai tak yabi kak. Semangka bu, semangka. Oi, semangka. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi doa ni ke bi Allah ada sedai beri doa ni ke bagi kapikeng cara na Allah beri ni kah? Allah si Maha Oning. Karena mun pak kaula ajunan minta ni kah langsung ibagi mangken budu alam ni kah. Mangken beda acara pengajian. Ya Allah paterangake Allah terang. Yang jelau andi sabar di temon ni ka asaka. Ya Allah pau cenaki ya Allah. Dan gula asaka ada aing. Ojan dina. Ada orang mau ojan dina terang dina ujan sini. Beda. Pahit timur boleh andi acara. Minta terang giat kanto terang ya ojan timurna terang. Dari malam ni kau butuh leku. Akhirnya undum ni ada kotak atas ni. Jadi gula benajunan pulan ngakui nafsu. Tak kira untuk kemaslahatan umum, tapi untuk kepentingan pribadi. Maka Nabi Allah kau leben ajunan bintani. Kalau saja langsung parengin, tapi bi Allah dente aki torkadeng. Oh tapi bi Allah gente bereng lah. Jelas. Jadi ini kampun atil pun kan pada kok minta lebih beri. Ini kaatil. Mun pas sampian minta langsung diberi, sampian belambe si mati. Karena sampian itu aki mati bi tetang kena belambe. Ontong permintaan ni kata langsung diberi. Jadi impian tak oleh bang ucap. Tang tua tak lebih beri. Ontong tak langsung diberi. Mun langsung diberi impian belambe si sakit tak ada seberes. Bi tetang kena itu aki setru kumbian. Bi tetang kena itu aki rempong sampian ki kan? Apa-apa? Pulan manusia ni makin ngakui nafsu. Tung. Senomor 2. Doa nikah bi Allah. Paringi makin jukan tapi kente barang lain saya kabar lo. Kula benajunan si minta senikah. Allahumma pajiru ya Allah. Allahumma pajiru. Bi Allah tak ibri pajiru. Empian aslina andi bagian tatabra kalaban pajiru ni. Takdir tatabra. Jadi bi Allah pajiru nata ibeki empian tatabra ang burung keng empian badan ipa sehat. Pajiru seminta tak iberi keng ikan te sehat. Ayo, kemangu andi pajiru dingkol, tak andi pajiru sehat. Sehat. Orang ni kamaki soki keng munta apuring ben sehat percuma hadirin. Kula sering berdepak iman kak diman. Asyik Mutawalli Asy'arawi ni ka adabu, rizki saya paling atas nikah sehat. Dunya ni ka paling maba. Apa mak sehat saya paling atas. Sehat ni kalau perlu dunya, sementara dunya ni ka perlu kesehat. Sehat tak perlu dunya orang kor sehat kita andi pese nyaman nenggak enggi dunya perlu sehat orang andi dunya mun andi sehat tak terasa ke dunya na tak terasa ka embian nikah enten melarat miskin andi penapa keng pulang sehat cek deureun tade cekeun sekali beda orang soki gara-gara komplikasi kok sampai darah tinggi kok ajam bitel getel kacang asam urat, semak lemak kolesterol. Mun ada sek jagung ben aing pote. Soki miliaran keng saya masuk sek jagung. Kei nampak bisa miliaran mun saya masuk sek jagung ben aing pote. Orang besok kare pun tentak soki tak andik pese. Keng alhamdulillah ada kare apa-apa. Kok sape etel potel, kok ajam ewel suwel, sati saya buang tocin juga. Kacang kare koleng keng pulang tak ningkakan, cek ningkakan bagi goleng gemet. Ibri teh pucuk, mun tak yenum, benih keng kencing manis, enggak ke kompoi selo tadi kibu emole ke rumah. Tina maki miskin keng mun badan sehat, rizki masuk kapi, maki soki keng mun badan sakit ada bareng masuk, bener. Bisa beli kok sape, cek soki, bisa beli kentaki, jaringan soki, bisa beli napa saus. Tapi cek mun badan sakit, maki kentaki ni kepaik ke colok. Kok sape paik? Rajin empian rimun sakit, patah beri cek ada seman nyaman saya bude besok ke kukende. Marale kakek sehari tak ngakan. Ada terus apa? Bakso ya. Rawon kah? Pentong di kok ngari lagi.
Mie ayam ya. Ih. Kan dak iya kaki mun sakit dong. Kok jadi loro apa? Ayam goreng enja. Nasi padang enja. Rawon enja. Pecel iya. Pecel, nasi pecel maksudnya. Kan beda nasi pecel ke? Bodoh pecel. Kamu cak kalakal gue ke? Beda pecel. Mbian kesukaan pecel ke? Oh kesukaan dia. Engke pecel. Engke. Kesukaan sampean. Engke. Kesukaan. Engke air boy kesukaan. Pecel. Mecel kok. Benih mecel. Pecel kita sih. Bahaya kiai bentar ke mecel. Mecel ben pecel lain kiai. Nah, oh sami. Oh saya ada pecelnya mana? Mecel. Oh, tadi pian pocel mecel kiai. Mulia kada betul kok ini. Pocel mecel. Oh, tadi nasi yang pecel mun sadeurnya mana? Mecel. Biasanya seminggu mecel sana bakal. Bah, bukan ada nasi pecel, ada pecel. Pak kali. Aduh, acara apa mi ada Pak kacek pecel. Oh, seminggu mecel Pak kali. Atau mulia kok. Benih, belah udah saya pecel. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makilah beten nika. Makilah bian soki keng mun beten sakit. Tak ikres sakit karena soki nika butuh sehat. Mbian cek karo mele pajiru. Alphard. Filfire larangan di Alphard. Otaba napa? Lexus nah. Otaba mobil napa saus Lamborghini yang 2,5 M. Mbian nika mobil lo nyaman, harga nasa belum ngatos Filfire, lembu, mewah, megah. Keng senumpak bi penyakit, make Filfire saya tumpak. Keng mun senumpak bi penyakit, be nyaman nah. Tak kira nyaman. Mun senumpak bi penyakit, tina penyakit aja jeraja. Tak usah penyakit kanker, diabetes, usus buntu, gagal ginjal, kanker kronis, tak usah jeraja penyakit. Tun dua. Itu ngabek isi kanan bengkong tu ngabek isi kacer tompak Filfire aja jalan ke dajakan tutup pok jeglungan aku lihat aduh kok saya tompak Filfire keng mun beten bitun butun tak nyaman make Filfire ring besok kan numpak L300 kau leman ro muslimatan rombongan pada bini numpak kol sede ata angro sede ke tujuh ke beseh keng mun beten sakit make jalan rosak lantar anak pemak bunga sampian beten pulan sehat ternyata nyaman nih kebeni beda itunya tapi nyaman nih kebeda sehat makanya sampian jak geton mun sampian minta soki Allah kita ibri soki empian jak keleroh jak coba penyangka ke Allah mun sampian minta tunya kita ibeki karena mpian bi Allah ibri selebih mulja dari tunya ibriin sehat bi Allah tunya tak ibeki keng sehat paringaki anak apa mak kita andi tunya kur sehat bener kok gereng seekakan keng mun beden sehat nyaman kok gereng kok sapi seeder keng mun beden sakit pahit make kok sapi tak igresah bener walau makan sederhana ikan asin sambal lalap walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana walau baju sederhana walau serba sederhana asal sehat jiwa raga juga istri punya 3 itu sehat atas bawah. Aduh lanjut deh kok. Sahrul kan.
Siapa minta sahrulkan je? Leh, nih ke acaranya Isra Mi'raj. Macam Isra Ibni India. Ini mah beda lagu India bahas Isra. Mun lagu ki furu make lagu kan mengandung nasihat tengki. Nanti mun acara Isra, lebih-lebih acaranya beda pondok nih kecil benih pah India. Make lagu yang mengandung nasihat tak napa ki. Korja India contoh lagu yang mengandung nasihat. Cek sampai tika lupa dereng tua bini nang mulai eka kandung sampai sanunto dewasa hamtum java hunggi. Oke, ket beda nak jom. Nak. Pas ke pasaki nabi ko. Anyo tok begala. Nak. Sebel deh. Pon, jadi doa ni kepada bi Allah saya langsung tapi ni kebeni tingkat kaula ajunan para nabi, para rasul, para wali minta mangkin ibri mangkin. Mangkana beda istilah mantioca ring lambek ni kebah tadi bujuk kesah. Ana apa mak langsung ibri seepen tatak mabahaya kau ring semin tatak ngkuin so semin takak dintu untuk kemaslahatan umat untuk perjuangan Islam itu roti bi Allah. Ana apa kula benajunan minta ibri lain berangkat ta doa ni kah berangkat dari nafsu sepenting mau untong ka abe make macalaka ka orang di impian pentah mangkana mun itu roti impian besok kare mate ka pioreng abatangki termasuk make acara mari siapa kuni tu aki coba impian molen deki engke kan mangkana iya mun beda orang ngedan sap selok tau ring dina dia kula magi acara ngada mah tak kira cocok kare ka acara mah serius daya antok ke cang boleh kerja dia mah nyempit minta ngujang syukur bae cak gelak repot kan nik kemakiran bingak nik kan peniniat ngaji ya penasaran gula hai kok cak gula kapan datang gelak pah kok iya mi kene ongku kok apa begini cak odi deh bah benih maksud tak orang lagi oh dia nak cong pemulai kada deh dia tak iya cak apa magilan ni kene buat ni cak ngera ojon ha ima ayu mulai apa cak magi gula ki ngalian dia pengajian boleh maden tuhur napa sarang ini mah beda sarang tak ketoro kah tanya ki kebung beda sarangan tak ketoro lang sarang dia lo bengkepi berang sarang dia banyak lo bengah mun setap pati banyak lo bengah sarong mun sarang je bon saya nomor telok doa nih kah yang nomor 3 doa itu oleh Allah parengaki sempete nih tapi tak ibeki mangkin eden te aki sampai bekto kaula ben ajunan siap nerima ka doa nih kah contoh tore mun tak barjaja coba doa nih ka bakune terima keng di Allah bede saya teh 2019 ketika pilihan presiden lambek Jokowi ben Prabowo ring besok kami leserah presiden sapung jak Jokowi aja ki 2019 tore 2019 pilihan presiden antara Prabowo ben Jokowi besok kami leserah Prabowo kan Prabowo negala 2019 2004 lekor pilihan presiden boleh empian pah madeng teng minta Anies lemben kan seminta Prabowo kilo iberi ki 2019 akhirnya bi Allah patak ka Prabowo menjadi presiden kasembian dibi seminta sebila lamba 2019 keng bi Allah bagi mangken paham boleh mangken Gaza Palestina kan genjatan senjata dengan Israel secara akal tidak mungkin terjadi genjatan senjata antara Palestina dengan Israel karena Israel di dunia internasional sudah menyatakan secara tegas tidak ada akan damai dengan Gaza Palestina semua yang ada di Palestina akan dihadapi Israel dengan cara militer dengan peperangan dengan pengeboman dengan pembunuhan Israel sudah mengaku itu di kelas internasional
Mbian pun Jumat adua. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Adua sampai pun Jumat. Barang saya tak masuk akal. Dunia internasional tak mungkin terjadi gencatan senjata Palestina dengan Israel. Nah, apa buktinya makin? Ternyata makin damai kan antara Palestina dengan Israel. Israel dipukul mundur, semua tentaranya makin kenyorot abeli boleh, bahkan tawanan-tawanan Palestina sebenarnya dengan Israel ni kaipo keluar boleh makin. Mun ngakui hukum akal ni tak masuk akal hadirin. Bahkan tadi malam yang dikeluarkan itu sekitar 200 orang itu adalah orang yang ditawan divonis hukuman mati di Israel atau hukuman seumur hidup, tapi apa keluar apa boleh boleh mak bisa empian saya minta ke Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin, tolong tetanku di sebelah Palestin tuan ajunan bi Allah itekani meskipun tak langsung paring kiri beriing wa ahlikil kafarata wal musyrikin paancoraki orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Los Angeles oning empian jak tau beri tak tuan empian ju saya tahu benih kebini situng Roma hadirin. Tape atosan ibu Roma saya tahu Saya tahu benih kebini cuma saloke duloke. Tapi lebih daripada 5.000 hektar. Kerajaan Ben Sumenep nih kasih tahu apa ini kah? Kamah Los Angeles Amerika. Napa sebab mun karo ngangkui kompor alat tu tak kita bisa tahu beraja pada Ben Amerika ni. Mun karo ngangkui korek tak bisa. Tapi carana Allah ni kam ancor. Beda remah. Ibri ilak palak tahun. Ilak palak tahun. Apa nyaman? Hah? Palak tahun. Abuh maksar andi ngempian dia. Iyo bedi gule pengalan lak palak tahun payo be pada palak tahun ni kok. Bengkalan lak palak tahun ya. Abuh palak tahun. Tak bisa mecel mentepan ni. Maksudnya tak bisa ngakan mentepan ni anu ni kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pani kesak kaya iya pon. Pak apa yang saya keluar hadirin. Apurung ben angin nak. Los Angeles Amerika ni kegemet ada sekali. Mula kadung bi Allah pada yang namangkan aku lebih najunan. Sampai makin jambu adua. Jambu minta ke Allah. Karena doa kau lebih najunan ni kalau teman tak terima pasti terima. Entah itu langsung diberikan sekarang, entah itu diganti dengan yang lain atau ditunggukan sampai waktunya kau lebih najunan siap menerima penapas ibringaki Allah. Sejelas Allah tidak pernah la yuhliful mi'at tak tuman lopo dari cencina ben Allah cenci ud'uni astajib lakum minta ke kapi bingko bekal ibri. Alhamdulillah orang pesok kaki libur adua ki libur adzikir masih ada pembacaan rotibul haddad cek kobatir ajunan bekal iba becra iba selamat dari dunia kantos akhirat. Lebih-lebih makin tepat ke bulan muljah adua ke Allah agar doa sebiasa ke doa bi kaul ajunan Allahumma barik lana fi rajabah amin wa sya'banah amin wa ballighna ramadan ya Allah pabarokah aki bulan Rejab amin wa sya'banah pabarokah aki bulan Reba amin wa ballighna ramadan palancang umuraki setaja saya hadir wa ballighna ramadan saya hadir pada pak aki kepasaan saya hadir mantar kita mati yang tak tega apa sa bulan Ramadan saya hadir mantar kita mati yang tak tega apa jeng tarawih bulan pasah saya hadir mantar kita mati yang tak tega apa jeng telas Idul Fitri. Mari nak apa jeng telas mati aku siapa ngucap mati buru jong. Tak langkong kia menguncang boleh cek begintar grupan biru dia. Mari nak apa jeng telas mantar pakuna lanceng. Nda iya mati. Bahaya ukur yang dinane. Kok tua kilanceng umur minta mati. Atuh buk manteri palanceng ngabi Allah. Ya pala bajana mati taruh dia boleh. Bah maksud teman terbi Allah. On daripada berselamat kepi. Jadi Isra ni terjadi di Amul Hazan. Kanjeng Nabi cek susana
akhiran Nabi Muhammad pengaduk yang kak ada ajunan Allah kak dinto mulang kaula ajunan mun banyak masalah mun banyak musibah ada boleh juga pernah karo situng tore abadi ke Allah tore minta ke Allah tore angka astana sateja saya penta kaula ajunan sepenting abadi ke Allah sepenting entar ke Allah kaula ben ajunan bekal paring bi Allah tidak sia-sia tua kaula ajunan manter sekak dinto bedena amin Allahumma. Demikian sekilas info korang sampai asar cek ngunjang penceramah mengunjang desel roh maka sampai maurib tak kira mati juga kula nih kalau teman dari jadwal pagi tahu nih nggak bisa pagi kan tuh ya padahal kula tak teman dari pagi cek kula cek perjalanan 3 jam di jompo paburu na mobil haram kadin akhir mobil kula kadin santak bana teu buntar kula nih pamulai aja dari ngacara me sampiti di baba muntak kotak bila sede pak ayo ki atole ki nade pon un sapora sana usambia kerja manter beda manfaat manter tetilan jalan kaula ajunan beda panapa beli ke Allah beda panapa beli ke Allah beda panapa beli ke Allah akati Nabi Muhammad ketika susah ketika ruwet tak boleh tapi beli ke Allah ngadep ke Allah kalau Isra wal Mi'raj kak dinto carana Allah salah situ menghibur Nabi Muhammad banyak alasna Isra Mi'raj tapi salah situ untuk mencempur hati Nabi Muhammad ketika tahun nikah tahun hazan tapi banyak alasna bini cuma nikah mun pahe ke bola kapi yo tak yonjong boleh kula ne jangan mi ngerti mbian ke cek kula tak ngerti sing ngoceh on daripada selamat sekadin toh punten Ki Habib saya berapa ampun banyak kelunya ku orkes bib deke kurang berapa kurang 20 menit cek kalakal kula mah ke genteng tak buka enggak cak kopang kabin juga kemarin. Ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الصلاة ومن أهل السلامة ومن أهل الجنة وأدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الاستقامة وارحمنا واغفر لنا وتب علينا واختمنا بقول لا إله إلا الله عند انتهاء أجلنا وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين يا مهيمن يا سلام سلمنا بالنبي خير الأنام
Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saporaki kaki? Bu? Akhiran buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.